Nimbano oras manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tatkalgayam ti balor ti droga anak kong piskar da hepe. Iti napasamak na operasyon da ili kalpan. Panagkunak kat dakkel mo't aperwisyo da ito'y. Iti asino Naimbag na olas mo. Mayola Logante. Asino nga taday ta? Anya ti masapul na kanyak? Mabalin dumanon, Mayola. Kamin! Sige, sir. Umay kayo kuma. Agtugaw kayo, sir. Agya malahak Mayola Logante. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Siya ni Mr. Wong. May sa negosyante. Kat kaya't ko ang negosyo dito in lokalyo. Kasta ka di. Awan ti parikot, Mr. Wong. Nulakit di taligal ti negosyo yo. Kat maalayo dagiti umno a dokumento. Nawaya kayo nga agnegosyo dito i San Bartolome. Anya ngamin tinapasamak iti simbaan ngaya ising. Ay na, saan unay ang nagistorya ni Padre? Ang mumutenday jay. Ngumkit day. Ado tigapwanan tibala iti pagnanaudan na iti simbaan. Anya, kat kumusta ni Padre? Awan matkit di tidakas ang napasamak kenkwana. Iso na laang ta nakabutbutong ti kasjay. Yaya ising. Ngamloan niya ti kunam, di agsublita ijay. Saan ang makaigna? Aging gaasaan ko ang makasarita ni Padre Simon. Tayon dito amo. Bogi, agbati kan diti kotse. Siyaklagin ti mapandita balay ni konsihal. Sige lang, amo. Amok ngawan ti pagpagkadan nyo dito Iso anatali ka. Pudno dayta. Mabiitak laeng. Adala na patag nga ibilin ko kini konsihal. Wen, amo. Di kayagdanan. Saan ka pumanaw dito Rayon kayo. Agpay sugayon timbaga ni Yaya ising, Padre Simon. Monica, Anya tinapasamak dito Padre. Ada ka din nagpanggap iti biyag mo? Asino ko matagpanggap iti biyag ko? Ket awan mo ti kinaginura. Awan mo ti amo kabaso ko. Tapno pagpanggapandak iti dakes. Namapay akas ti tinapasamak dito Kinapudno na. Diyak amo no niya ti gagara tinangaramid iti kasto dito'y mismo ata ang ti Diyos. Padre. No talaga kumasyak ti gagara na. Mabalimnak mo't asa na ban. No day tayo mapankupas siya rin dagiti agindag dito'y San Bartolome. Padre Simon. Kinapudno na, Monica. Saan ko akagura no asino man dayjay? Gapo iti panang panggap na iti biyag ko. Kagurat dayjay. Gapo iti inaramid na iti pagtaangan ni Diyos. Rimor kami mat itay, sir. Napan kami kinimuni ka ijay simbaan. Kasta ka di? Wen, sir. Sapay la kumatasanda kami akaungat. Nagsubli kami mutlada, boss. Si kamat ising. Anya ko maaga po agkaungat kayo ay. Basta ti kayat ko. Kanayon niya ganad kayo. Nalawag ka di? Wen, sir. Kung gayam, imawag ka din kada kayo ni Ma'am Muachona. Saan pa'y, sir? Apay kaday. Awan magkiti. Alan ising. Aramidin mo dagiti naskan niya ramidam. Panawan ako nito Nasiglap kayam dagiti polis balwaltem, Leon. Anya ti kayat mo suwan, Mr. Wong. Akasam tanapatay da sumagmamano ka dagiti tao. Kat nakumpis kaldapay, droga imat dagiti tao. Idita mo pa'y laeng.
Inatap kon ataom dagiti nakaengkwentro dagiti polis. Ngamin, pinaglaylok dagiti taok ditoy no may papanit yung droga. Amom Leon, mas tawak. Apay naglaylo ka kat balwal tim ili San Bartolome? Mr. Wong, itinegosyo tayo, utag ti kasapulan. Numarik naman na barakin ka dagiti masignan. Masapong nga ganat ka. Iti kasta, kat agtali na dinadalos nga imahe. Sabagay, husto ka, Leon. Dahil ta magustuakan ka. Imay mat itay na Monica kan manang ising dito Mayora. Padre. Oh, Una yan, Mayora. Naunag ti sinay mo Padre. Maalam pa lang ti ag-isip. Itilaksit ti napasamak dito'y simbaan. Mayora. Diyak kayat nga agari ti pungtot iti barokong ko. Aklo na ka nasakit tinakam ko, iti nagarami iti kastoy. Saan nagaputa nagpaggad ti biyag ko? No dikat gapo, tadi naman lari na ti pagtangan ti Diyos. Padre. No pagaryak ti pungtot iti barokong ko. Amangan no dumtang to ti kanito amalipatak ti kinasyasino. Amangan no malipatak to nga di penakgayam ti Diyos. Isodyak kaya ti pailuyos itirek nak Mayora. Gapo iti kastoy na pasamak dito simbahan. Iti kasta, agtalin na akalmado hak. Ket ket agimula iti sakit tinakam. Nakarkaro manin na timibkar ti atap ko. Nga adda dito San Bartolome ni Mr. Wong. Yung nagpaiso nga da dito ay amo. Apaya di na kaya't nga ipakaammo ka na kayo. Diyak mo, saan ko masumbatan da ita? Amo, Diyak lakit di nagbito. Iso dyan nakita kasimbra kita restaurant ije sentro. dirigat na amo. Saan nyo mo't na nakita, edi sinurot yun. Iso nga aging gasaan nyo ang makita. Yan makasarita iti personal dito San Bartolome, tayo Mr. Wong. Saan matarumbang, agat-atap kayo lata. Tada kayo titihado, no kasta ti mapasama. Pampanunutom ka di payla ang tinapasamak kini Padre Simon. Jack ilibak yaya. Monica, Naturod kit din ni Padre Simon. Tay tilikodan ti kasi ana pasamak. Jack man lanadlaw nga adda amak na. amom, kasta mo tinadlaw ko kini Padre Simon. Imbes ko mga agbutang, idaldalan na laang itiisem ken angaw ti amin. Yaya ising. Naidumduma ni Padre Simon. Kitsapay lakuma, takanayon atarabayan ti Diyos da apade. Ta itikas di napasamak iti simbaan, posibleng maulit ken kuan at tinapasamak itinaudi akura parukaw dito'y San Bartolome. Ladingita kay padamagkan ka, Simon. Awan pa ilang tinaduktalan may papan itinapasamak dito'y simbaan. Narding, Nasirip ti awanan bain. Awan na pulos ti pagilasinan iti kinasya sino na. Tilag na alami nga ebidensya, ket ti sumagmamano abasyo ti bala nga inaramat na. no sino man dayjay. Hindi nalakit di bigbigin ti Diyos. Simon, Naturid na nagaramid iti kalukwan diti pagtagan ti Diyos. Ngamamok ngagpatinggamit lang ti kinadakas na. No sino man dayjay. basta agad nagkakanayon, Simon. Ket sapay la kumataawagan na kadagos, no anyaman bilang ti mapasamak. Nakapagsarita kayo ka din kini Hepe. Wan, iso na lang taging gaita. Awan pay lang ti impormasyon da, may papan kadagiti nakaengkwentro da. Madlaw nga rod nga aburido ni Hepe. Kan nasa una anapan mo kanot kinita dagiti bangkay. Nagsigurado aksyon na. Amangan ko naknumaysa kadagijay tinang tambang idi kada kami kinibogi. Ha? Ngam saan ko ida nga amam mo. Ken awan met kadagijay abang kay tilalaki anang tambang kada kami idi. Naamamot gayam kinapasama ka ni Padre Simon, Mama. Nakapagsarita kami, iha. Apay anak sinaay kayo.
Madandanagan ngamin para ka ni Padre Simon. Saan ang mailibak kada tayo amin tinapasamak iti sinukatan na apadi? Amkak nga ang mga numaulit kan kwa na tikas jay. Agpada tagayam, mama. Sapay la kumatasaan, iha. Kaasimot ni Padre Simon, numapasamak met kan kwa na tikas jay. Jak man lamadlaw nga da panagamak ni Padre iti laksid tinapasamak iti simbaan, Chief. P.O. Mendez, Naturod ni Padre Simon. Kasta ti madlaw ko kinkwana. agpada tagami ti paliiw. Isu na lang ta sayang ti kinaturod na. Numaisag makit din. Apay nga minakasta ti pampanunutem, P.O. Mendez. Chief, saan nga dayo ang mapasamak ti kasta? Sa bali nga min ti aramid dagiti saan tayo pa'y ngam mo a kriminal ditoy. Dagiti madlaw daan naturod amang tubngar iti aramid da. Ipaknida. Ket dayta ti nakabutbutan. Napinda sa damat, amo. Anyo dayta? Kumpirmadon. Talaga nga da dito'y San Bartolome ni Mr. Wong. Kunak, tumet! Saan mi baila na amuan? No niya talaga tigagara na dito'y. Nga mamumin no sa dino ti pakasarakan kan kuana. No kastangarot, agtignay tay tamad laing bogi. Awagam dagiti taom, kat ibagam ngagsagana da. Kayat ko ang makasarita ni Mr. Wong. Ma'am, masansan akala at latan arumwar ni Sir Leong. Ising, Pagamuan takala at latan arumwar dakin ni Bugi. amumutan ti negosyante. Saan amasnop ti oras ti irurwar na? No da makita na napintas nga oportunidad, tapno mapaduras na ti negosyo na. Talaga atukmaan na. Sa bagay, tila ang question, ma'am. Anya a klase ti negosyo. Ha? Ising? Ha? Akwa? Ay na, pasensya kayo, ma'am Chuna. Kumpurmi mo't lataditan ang malablabig ko. Ay, pasensya ang dakla kuman. Kinapudno na, mama. Dakkel man mo titulong dagiti tinangdanan ni Papa nga agbantay dito'y mansyon. Iha, Manipod addan dito'y dagiti tinangdanan na. Saanin ang naulit nga addan ang butbutang kada tayo dito'y mismo ang mansyon. sa bagay, husto ti kunam, iha. Iso asapay la ko mataagamakan nga agpayso. No asino man ti agar-araming itigas jay kada tayo. Talaga bilibakan ka, Leon. Kabisadom talaga to'y balwaltem. Kung nagtumot niya minkin ka, Mr. Wong. Alya ti kay tasawan na ti Mr. Wong. Apay nga taka dito'y San Bartolome. Oh, di mo ko na ipalit mo katak dito'y, Leon. Agpartner ka negosyo. Amo, Mr. Wong. Agdwa-dwa ag atalaga. Anya kayat mo sawan, Leon. Imay kalatan di ti baluwartek at di nagmanla pinakamuan. Anya ti talaga gagaram. Leon. Amok ana impluensya ka, Mr. Wong. Ngem amom mat siguro nga ado ti koneksyon ko. Isungarod na nagpartner ta. Tapno ad-ad dapay ana im-impluensya ta. Saan ka di? Ngem. Jak magustuhan ti kaadam di ti baluwartek at di ka nagpakpakata. Kabaylak nga ramidan tan yaman na kayat koken ka, iti kaadam dito'y San Bartolome. Alaya. Mr. Wong, agpartner tayo ti negosyo, ngem, mainsulto ak iter-aramidan. Leon, no pagat atapan nak, sa anak mabuteng, lag-lagi pam, naalamidan lapidam.
Kasano nga amom ti may papan ni ti Dayjay. That was my gift for you. Pasalabok, iti dadateng ko balwaltem. Mr. Wong. Iso dinak butbut ngen, Leon. Agpadal ikaw bagis tadwa. Noan nga kabala malamidan. Kabalak may. Ngem sanen nasken domanon kasta. Sa ako nagpasensya. Gapu at lasom. Idi nakumpis kal droga. Idi libel tao kan ka. Iso tanangem kumah galaw mo, Leon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Amo, naglaw ko. Bayan ti pananguray ko ken kay tay. Ato ti tao ni Mr. Wong, iti kanta na dito San Bartolome. Ti awanan ba in awong? Sinaganaan na talaga ti amin. Anya ti kayat mo asawen, amo. Plano na tagbayag dito San Bartolome. Anya. Kasta ti turong ti sauna itay, Buki. Plano nagsapay a kompetensyaan. Dito'y bukod ko, a baluarte. Manipot at danakan ko. Si kanti na ngay aywan kanya, kiyaya ising. Katuan saan ka pa'y anayan na? Agpapaaya ko kin ni mamam. Talaga anabayag kan kada kami, yaya. Talaga akas lakamang kanti pamilyami. Monica, kasla kabsat kunti inam. Iso nga rod akasla anak meten ti pangibilbilangaken ka. Yaya, Aguray ka man balasang to. Apay ay akas tamanin ti ibagbagam. awan mat, yaya. Malaglagip ko laan. Si kakit dimot. Amu ko no anya ti sumaruno nga ibagam. Anya, yaya? Ibagam manen, ana imbagak pa'y tanarik nam ti panangaywan ko ken ka. Saan akaskin ni mamaam? Ay nabalasan ko. Kabisado kong dagita nga ibagbagam. Iso nga ang bukon. Basta da ito itilaglagi pa, Monica. Napatag ka kin ni mamam. Naira na laeng nga iso ti ina da ito nga ili. Iso anas ken nga aramiden at ipagrebangan na. Kas mayura dito'y San Bartolome. Tay magtanay lana at taka opisina, Mayola. Anya ti maipaay ko kan ka, Mr. Wong? Mayola, kaya't ko agbalin ta kumaag kayam. Mr. Wong, amin dagiti agindag dito San Bartolome, kat gayam ko. Nasaya to kasta, Mayola. Anya ka dito ibangon mo ang negosyo dito San Bartolome? Kinapudno na. Maluglog yan ang construction building ko. Ha? Sak nakagatang sigod, nakapatakdalan na ulam, listaw lang. Kasta ka di, Mr. Wong. Si kagayam tinakagatang itidayjay adiso. Wen, Mayola. Inasikason taok amin masapul. Tapno awan lapetak del building ko. Nasaya at no kasta, Mr. Wong. Katsapay la kuma, taado ti matulungam nga agindag ditoy. Talaga kasta plano. Paikan trabaho agindag San Bartolome. Tulungak ida. Anya ti kayat yung nga isaganak, sir. Anya ka kadising. Nasken ka di pa'y lang nga damagam no anya tinasken niya sa ganam. Sir, yun. Awan mo ti okasyon tapno gisagana kahit espesyal. Iso ano anya taddanita. Isunti sa ganam. Isunti da sarmo. Sige nga road, sir. Ayan ni Monica. Adda ijay silid na, sir.
Mala, siya kung ti mga yabkan ko na. Aglalang lang tayo na mga tao. Anya ti maipay ko kan ka. P1 Mendez. Binilin nak ni Hepe, Padre Simon. Saan nga min ang makadagas ditoy? Tada tinapatignas asikaswan na. Apay ka na. Umay kayo sukunan. Taikuyog kayo iji presento. Ah, Adala kaya't ni Hepe akitaan nyo. Barang no makatulong ka no. Tap no maamuan tayo. No asino ti agar aramid iti maikaniwas dito'y simbaan. basta ka din. Sige, P1 Mendez. Sumuro ka. Apay kasta tila nga masimbang patsona. Nabanluga. Awan anyaman na daytoy. Yun. Sigurado ka? Huwan, patsan na kuma. Mala. Aginana ka pa'y karon. Ni Monica, At dadakin ni ising ije hardin itay. kasta ka di. Mapan mula kita ni Danichay. Madamdaman tulaangan. Talaga na banlugak. Agin anaak pa'y bigyan. Simon, adda ka di mabigbig mo kadag ito'y aladawan? Ladawan na kita dagiti maatap nga agpalto-palto iti pagnanaidan. May basar day tayo ti resulta tinaisayang kat nga investigasyon. Jack nakita lagi tinagpalto-paltog iti day di arabiin, Nartin. Padasam lang nga bigbigan dagiti ladawan. Ang mga no dati malagip mo ang nagbasak-basak iti simbaan. Sakbay na pasamak ti kasjay. Narding, Dakkel ti maitulong dayta. Tap no maamuan tayo ti kinasya sino ti suspect. talagang awan ti malagip ko. Awan ti mabigbig ko kadag ito'y aladawan. Kasta ka di? Nasken nga rod amang isayang kat kami pa itinaununag nga investigasyon. Barang masulbar matlaang teremswa aparikot. Amo, numaamorido ka, iti mapaspasamak ita. Mabubur siya anak man. Anya ti kayat mo asawan, iha. Kinapod no na, adadag iti madmadlaw ko. Jack lag tagtagari, tagpalpaliiwag. Anya ti madmadlaw mo, anak ko. Pampananutat ngamin. Kasla imposible ang negosyo laang ti makagapo. No apay nga adamang butbutang kada tayo. Ha? Danda ni amin ang negosyo dito San Bartolome. Kat ni papa ti akin kukwa saan ka di? Ha? Iso kasla imposible ang negosyo laang ti makagapo. Kadagiti napasamak iti kanlabas. No kasta, Chief. Nasken nga ron agkalap tayo pa iti kanayonan nga impormasyon. Talaga kasta ti aramidan tayo, P1 Mendez. Apa nagsinay ka? Pampanunutik lang amin, Chief. Marigatan tayon sa unay amang solbar kadag iti parikot ditoy. Anya? Katno dyak agbiddot. Agkat katawa dagiti kabusor iti likudan tayo. Imbaga na ti kasta. Wan, yun. Isaw madanagan na. Imbagak mat nga minen ka na ka. Saan amunal ni Monica? Tapdo di nakit din madlaw dagiti mapaspasamak. Basta'y kagumaam nga ilimay kin ni Monica ti amin. Nising, amang nga nagis istorya ka kinising. Anya kumaga po? Siguraduan laing, Chona. Amom mat anasingad unay ni Monica kinising. Kat saan niya imposible nga ibaga ni ising kin ni Monica dagiti bagbagam ken kuana. Nadlaw kumay tayo kayo pa lang dito'y simbahan, sir. Ken, itala makita kayo dito'y. Sika ka di padi dito'y simpaan? Siyak na ron. Siyak ni Father Simon. Kasta gayam. Nalagsakak makaamamukan ka, Padel Simon. Siyak Mr. Wong. May sani ko sante. Kabalbaluak laing dito'y San Bartolome. Kasta gayam. Pakaragsakak ti makamamukan ka, Mr. Wong. Kasta ba't Padel Simon? Madamak ko laeng. Anya na pasamak simbaan. Apay aduga panan pala.
Aramid dagiti awan ti mapanunot na anasayat dahit ha, Mr. Wong. Anya? Oh, delikado gayam dito'y lokal. Abang ano saan napintas ag business dito'y. Saan mo't nga amin, Mr. Wong? At dalas mo magmamanungawan ti maramid na anasayat. Dagi jay ti dakdakaman. Amo, nakunayo nga dapakay na ikan ni Mr. Wong. Itinawat yu alapid Posible nga ron, nga damat lapakay na ikan na kadagiti napasamak iti kalabas. Nang ro na ti pamutbuteng nga mapaspasaran nyo. Iti ka nito mapanagnagak na itapogi. Jackson tuen ni Mr. Wong. Uray pa'y ado ti koneksyon na talaga apalikitar ko. Amo, Iswa kayat ko amang bilin kay ti mapagtalkan at tao. Akanayon amang monitor iti amin na tignay ni Mr. Wong. Kandag iti tao na. matong pala mo. Yan panag ko na. Nalakalangaliki na rin, day dyan, Mr. Wong. Ngamin, natalik unay. Kanayon ngagmaymaysa, nukas dyan nga dapag nana. Bogi, nasihirib ni Mr. Wong. Amok asan nagmay sa lain dayjay. Masigurado ka kanayon nga da tao na amang banbantay kan kuwana. Nangag ko ni saritaan niyo itay kanibugi. Asino ni Mr. Wong? Anya ti pakainaigam kankwana. Ni Mr. Wong, ti supplier ko iti droga. Anya? Diyos, Oh, apay ito na? sigurado nga rod ama na yun ang ti parikot dito'y San Bartolome. Anya ti kayat mo asawan? Ag negosyo dito'y lugar tayo ni Mr. Wong. Anya? Dayta ti agpaiso. Namin anon a kinasaritanak. Maipapan iti panagnegosyo na kano ditoy. Jak ni namnama dahito Mr. Wong. Apay nang ikuyog kayo kadagiti agtrabaho dito simbahan? May saklelehyoso tao, Padre Simon. Sama ako konsensya kasta lang nga simpaan. Puno sa bali pamati mi. Nga mamok may sa Diyos tayo amin tao. Kati simbahan nyo pagtangan Diyos. Mr. Wong. Iso kaya't ko tulong tapno simpaan. Sakbayat trabahador tapno ulno simpaan. Tapno saan makita gapuanan pala. Anya? Sa ala adayta, Padre Simon. Kaya't ko awatem daytoy soble. Anya tilinawon dahito asobre. Donasyon ko dayta iti simpaan, Padre. Mr. Wong. Mamati ak unay swerte negosyo, no si Poposo tulong iti simpaan. Iso saan mo kumapagkatketan tulong ko, tapno saan umatap swerte kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At day de simbaan ni Wong. Anya tararamidan na ikay? Diyan mo, amo. Ngem sigon iti tao tayo anabilin. Kinasarita na ni Padre Simon. Anya? Sa laday ta mo. Sigon pa iti impormasyon. Nang ikuyog ni Wong kadag iti trabahador. Ngagsimsimpay tayo de simbahan. Tiloko awang. Talaga nasirip dawanan pain. Alalain na ti simpatyan ni Padre Simon. Anya. Kasta lakit ni tararamidan ni Wong. Ipagpakat na ti kinasirip na. Ngam saan niyagbalin kanyak dayta, bogi.
Jak itulok as siyak ti mamaysaan ni Wong dito'y mismo at teritoryo. Pulak tupay ket. Nadlaw ko day takin ni Monica. Panangkitaken ko anak ket agpalpaliiw, ma'am. Anya, Day tati agpayso, ma'am. Ising, kayat ko asika ti mangilawlawag ka ni Monica iti amin. Di mo itulok nga agatap. Ha? Diyak kayat nga dasum kan adakas nga atap ni Monica. Ang mga noanyakit di ti mapasamak. Ma'am Jonah, di mo kumatagidaksen lay ti adamaga. Ngem adda ka dinasken ama amwan ni Monica. Ha? Saan kayo ngamin amadanagan? No awan met ti rumbeng ama amwan ni Monica. Mabaling ka di arumwar kami kaniyaya ising, papa. Papanan niyo, iha? Ay, dya simbaan. Anya? Mapan kami na. Saan? Saan kayo mapan ni simpaan? Delikado ijay. Apay anak ko na ayo, delikado. Kwa iha, di mat ada napasama kijay itay na bitlaeng. Ada nagpalto-palto kijay. Juan, papa. Dahil tati kayat ko asuwen, iha. Iswala ding ite. Saan kayo pa'y apalubusan ang mapanijay simpaan? Mr. Wong? Kunam, Simon? Unar din. May sa negosyante nga enjin. Tao na dagiti mang tartarimaan iti simbaan. Anya? Saan laday ta? Nagidonar pa iti dakkel agatan para iti simbahan. Ngam planok nga itulong ka dagiti agkasapulan. Ti kwartang ented na. Imawat ka iti kwarta, Simon? Narding, saan ka kumangag panunot iti madi? Inawat po ti donasyon. Tasigon ka ni Mr. Wong. Swerte ka no iti negosyo. No agi donarda para iti simbahan. Ha? Dakkel at tulong day dya agathat para kadagiti agkasapulan. Kadagiti marigrigat nga gintag dito San Bartolome. Isodya kung pinagkadkadan ti inted na adonasyon. Kasayaatan no agtungpal kalaktan ka ni Papam, iha. Kat saan ka kumaagumura kan kuana. Mama, Madanagan laang ni Papam. Ang mga noanyakit di ti mapasamakan ka. simbaan ti papanak mo. Anya ko mati pagpagadak ijay. Monica, Kan maysa. Napasama kan tikas jay dya simbaan. Idinao di anapan kami kaniyaya ising. ha? Iso amas daawak ka ni papa. No apay alapdan nak amapan ijay simbaan. Naibagakon kan ka, Leon. Agat atapon ni Monica. Nakarkaro pa yan ang marubruban ti atap na. Gapo iti pananglapad mo kan kuana amapan iti simbaan. Oy, Gusto ti kunana. Napasama kan ti kasjay iti simbaan, idinaudi anapanda kan ni ising. Ngam saan mo ba't idaalinakdan? jak kayat ang makita ni Mr. Wong ni Monica. Anya, Sigon itinaawat kong impormasyon. At tao ni Mr. Wong iti simbahan ta ita. Isuda ti mangisimsimpay tinatadala pasat ti simbaan. Gapoy ti kaadda tinagpalto-paltong ijay. anya. No tao ni Mr. Wong iti simbahan. Sigurado ang mapanmat ijay ni Mr. Wong itanyaman na kanito kayat na. Kat jak kayat niya agranada kin ni Monica. Sigun iti impormasyon ang nakalap ko. Baknang daya Mr. Wong, Chief. Kastagayam. Ado ti negosyo na. Ijay syudad ti kaaduan nga ayan dagiti negosyo na. Anya ti aramidan na dito'y San Bartolome? Ha? No aday jay syudad ti kaaduan kadagiti negosyo na. Apay nga almanen na paylaeng ti agnegosyo dito'y probinsya ti San Bartolome. Iti anya agapo. Kaya't ko sampulan ni Mr. Wong. Amo,
No talaga nga da pa kay naigan na kadagiti pamutbutang iti pamilya kiti kalabas. Kayat ko nga ipariknaken ko na. Asak pay laeng ti Diyos dito'y San Bartolome. Siya kung di makaamo, amo. Sigurado kang ka, nga kintayog ni Mr. Wong. Iti aramida. Aganad ka laeng, Bogi. Diyak kayat amaaktuan na ka. Saan kang agdanag nang may papaniti dayta, amo? Amok matkit di nga uray saan na ka maaktuan. Uray na dalos ti sayangkat mo. Awanin ti sabaling atapan ni Mr. Wong no saan na siya. Amo, Nyam saan ka latang agpapaakto. Tapno adamat lata ti rason ko. Tungpalan talatan tibilin ni Papa Monica. Narigat mo't nusukiran takit di jay amam. Yaya, Ti siguridad mo ti pampanunutan na balasang ko. Amumet asikala ang tiliw-liwana. Iso nga agtungpal ta kumalatan. talagamot nga awan ti maaramidak saan ka di, Yaya. Ha? Sipod pa idi, kanayon mat nga agtungtong palak ka ni Papa. Talaga nga min amas mas daawak. Anya kalakit din aya. Awan anyaman na dayta. Sana balay, tano awanan ti paggal. Nawayata manen amapan ijay simbahan. Amal ano kaya't mo ti agmerienda, Mr. Wong? Saan padle? Tidak pagdarakan. Napsugak pay. Imayak tapno masigulado kag trabaho dagiti tao. Naggagagat dagiti tao ma, Mr. Wong. Awan ti ba ko nakadakwada? Nasaya no kasta padle. Imbaga kadakwada nasken may dala simpa-simpaan. Iti kasta, maalamat dagos Domingo. Mr. Wong, Sala na ita kaya't ko alamidang simpaan. Kaya't ko pa amin makimisa Domingo at mahawat na sakot manipod kanya. nagsayatin no kasta? Siguradong adu ti maragsakan, Mr. Wong. Kasta talaga kaya't ko padle. Tatay nalagsak amin tao. Tano maipaay lagsak sa bali. Sigurado swerte met negosyo. Kaya't ko nalagsak tayo amin. Anya jay ko na. amo. Kaya ni Mr. Wong ti agpalangguat. Ada plano na itong Domingo. Iso kayat ko nga igiddan, di pa nagpalangguad na. Ti plano. Anya. Nasaysayat no kasyay. Saan ka di amo? Nasaksakit nga aklunan ni Mr. Wong. Di na namnamaen. Nga iti aldaw ti panagpalastog na. Kaya di sumot lagayam ti aldaw. Nga ilunod na. Kaya ko agsipot kayo na imbaga. Nang luna ketintong bigatan palambak sagot ko pala umili San Bartolome. Para kurak na halakon panagtalag padi. Iso sigolado sa anagatap dayjay iti puno lantak dito nga ili. Basta si putanda kanayon. Tapno saan maikan kabusol gondaway mang likidal kanya. Why? Kasta alamidan nyo. Sige nga loten. Bye. Saan mabalin leon laeng may lanod. Agpada kami laeng illegal negosyo. Noan niya magimulan na. Lombangado pakay lanuda. Nakasagana ka din ni Monica. Wan, sir. Nakasukatan. Nasaya at launay. Agigiddan tayo na mapan makimisa. Matungpal, sir. Halan, ibagam kadakwada mapantayon. Tiyak kayat ti maladaw. Alabas mat ni Narding Pior Mendez. Nagado kayo a pulis ita dito eh. Kasta nga mintikid daw ti negosyante nga in check, padre. Nasken ka na masigurado ti siguridad ti tunggal maysa.
Misa ti angayak. Saan a protesta? Kasayatan ng tikadaming agbantay dito, Padre. Ayan din natin. Adalayang dita, Padre. Alam, mangrugi ako namang misa. Taapaman na malpas ti misa. At damaangay apas ka. Nangayod sa launay dito yapasken, ngayon sagot mo para iti simbaan, Mr. Worm. Basit lang na ito, Leon. Mamunak matan. Saan ko kaya't simple lang pasken. Di kaya't ko nakatay na kalbo. Sigurado at akir ti gastos mo ditoy. Sana ba, Leon? Nalakalaeng subot kwalta. Si Kabat, kaslasaan agpada pulik ta. Sabagay. Husto matkit diti ko na, Mr. Wong. Ngam apay adi mo yung pakpakata kaniyak. Ngagnegosyo kagayam dito sa San Bartolome. Sigurado ngamin lapdanak. Simple, agbalintanton kompetensya. Mabalin mo't ngagsusyo talata. Kas itisigot nga. Ada da jake mo. Diyos ko! Nagita ito yun ang kasama. At dagiti uping! Protektaran niyo dagiti uping! Kartingan niyo! Mr. Wong, pasensya ka kailangan. Sumrak kayo di simbahan! Kartingan niyo! Teloko, Leon. Nalaing agpamalang. Kung namla nagpaiso, isakit na dagiti tao. Hanya kata agpaiso da jake mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mendes, bantayan nyo dagiti Agos Osyoso. Sa narumbang nga umasidagda iti napabetak amar aramid apasdag. Wunchi. Takat ba? Lapdan tayo lagi ti tao nga masinag. Katingan nyo! Diyos ko. Madamapay laang ama ipatpatakder dahito apasdag. Ngam napabetakan. Dahito tinagsaadan iditidakkel a restaurant anawaran. Itata mapatpatakderanan iti pasdag. Kala at matan a napabetak. At ka dinawag kan kadagiti masitnan, Jonah. Awan pa'y laang, Leon. Anya nga tamanan din napasamak. Tsak pa'y mo. Ni Monica, ayan na. Adada ka ni ising iti ayan ni Padre Simon. Agdalinad tayo lang dito eh. Monica, nanaising. Uwan, Padre. Padre, anya ngamin tinapasamak. Diyak among Monica. Dito'y kayo lang ha. Inak amon ka dagiti pulis. Yaya ising. Ay na, Monica. Amok ti kayat asawan ti kastapan ng kitam kanya. Saan ka palubusan arumwar dito? Delikado balasang ko. Iso nga agtali na udta kumalatan dito. Anya jay po na, Leon. Mr. Wong, tipasdak mo tinagtaudan tinapigsa agulong. Anya? Kasta tinayawag kinityo ng asawa. Madama nga gimimbestigar dagiti masiknan. Dinaklabakan kasta, Leon. Mr. Wong, ibagbagak laing ken ka tinaamuwa kinityo ng asawa. Amumbat nga iso ti Mayora. Inyawag ken kuana dagiti masiknan tinapasaman. Tipasdak nga ipatpatakder mo, tinagtaudan tinapigsa, a panagbetak. Api-api nabetak dati pasdak ako kwa dayja Mr. Wong, Mama. Saan ko pa'y nga amo, iha? Madama pa'y laang ti investigasyon. Panang ko nakat na singpat mo dayja nga inchik, tas sigun itinamuak. Isugayam tinagpapaskan iti simbaan. Pinatarimaan na pa'y tipas sa tisimbaan, ang napalto-paltukan. Monica, Mama, anya ti motibo dagiti nang pabetak iti pasdak nga ipatpatakder na. saan ko ang masungbatan dayta, iha?
Diyak pa'y amo no anya talaga tinapasamak. Amo, kasbilin mo. Nadalos ti panang isayangkat ko iti amin. Di mo unay. Ang mga no damakangikin ka. Pasensya ka, amo. Ne, amo, apa yan? Nakita tinalaos a panagropangit ni Mr. Wong edim bagag at ipasdak na tinapabata. Amo, Amok nga ada-atap na anakam ko tinapasama. Awam mo ti pamanagnak na. kasanoon no kumprontaran na kanto. Kaklapat yan nga ramidan na dayta, bogi. Ngam no bilang laeng, simple laeng ti bagag. Anya dayta, amo. Ibagakan ko na nga mga no dagiti lamang butbuteng kanya. Kan manggulgulo iti negosyo, ti akin aramid iti dayjay, anapasam. Napalalo ka ito ni Mr. Wong, Narvin. Hanggang nakita kalinaplaptan na ti bagina. Simon, Anya ti resulta ti panag-imbestigar dagiti masaknan. saan pa yan alpas ti investigasyon? Madama pa'y laeng. No saklamay sa. Panagkunam. Kat dakkel ti gura ti nagaramid iti kasjay. Ang asino ti kagura na? Ni ka di Mr. Wong? Awanan ti sabali. Kaya't asawan dayta. Adda kaginura ni Mr. Wong dito San Bartolome. Posible na kita, Simon. Tila ang salutsod. Kat no asino. Sigurado adakkel tinapukaw iti dayjay nga inchik, Ma'am Tuna. Ising, Saan pa'y laan alpas ti pasde, ng pinabutakdan. Apay nga ta. dayta ti madama adukdok talon dagiti masaknan. No anya ti motibo dagiti nangaramid iti kasjay. Sapay adu kadagiti agindag dito'y San Bartolome ti mangibagbaga. Anasingpot dayjay nga inche. Ha, dayta ti agpayso, ma'am. Ibagbaga dagiti kalugaran tayo itay. Nga oray no kabarbaro pay laeng dito'y ni Mr. Wong. Ket adda kanong dagiti natulungan na. Tonto! Anya ti Silvi, may bayad ko kada kayo. No saan nyo amo asino ng pabantak mahal alamid pastak? O molo! Saan kalagan pakpakita kanyak? Ama nga no mapatay ka! Amuan nyo asino ng pabantak mahal alamid pastak? Ulay sana mo dagiti tao. Pasikulado. Ata pa kay naigan leon na pasamak. Tuso talaga leon. Ngam sige lai. Ikagumak ak lunay na pasamak. Basta sigurado kada pagbalas ko kan kwala. Imaya, takayat kayo ang makasarita ngayon. Maipapanitian niya, Padre. May papaninti na pasamak idi na minsan ngal daw. Padre, Ado tinapabutngan. Gapoy ti dayja na pasamak. Adda dagiti mangibagbaga. Nga amangan kanuno addan terorista ang nakastrike dito'y San Bartolome. anya? Dayta ti agpayso, Mayora. Sigun kadagiti nakasarsaritak aso magmamanong nga agindag dito'y. Posible kano nga addan dito'y dagiti terorista. Padre, amo kadakkel ti may tulong mo. Tapno saan niya agari ti buteng iti baro kung dagiti umili ti San Bartolome. Don Leon, Sika ti makatulong kini Chona. Tapno agkalma dagiti umili. ikagumak nga ramidin ti amin. Don Leon, Agyaman ak, Padre. awanan niya man na Don Leon. Pagrebeng nga kalawlawagan ken punasan ti alimutan iti puso dagiti umili. Isungawan ti rumbeng apagyamanan niyo. Di mo mo't kinasarita ni Padre Simon itay imay dito. Agpaspasugnod ka kade, Monica. Ni, saan niya ya ising? Kunaklakit din.
Ang apay ka di asaan mo akinasarita ni Padre Simon. Pinalpaliiw ko ngamin itay ni Papa. Baya ti panagsarita da ka ni Padre Simon. Anya, ala ka mo ni ka. Apay ngay apinalpaliiw mo ni Papam. Diyak man maawatan tirik na kyaya. Kaslag tuha-tuha kan ni Papa. Sakayat mabisto ka, ha? Talawag ka di. Alang alutan. Talimaan ang trabahom, tapno saan sayang ibayad ko kan ka. Kimatlaeng saan mapalas, Leon. Isuwag sa ka na kamay. Ulay awam pamaneknek. Amo kada pakay na igam panakapabeta. Maipat patakdal pastek ko. Iso sagana amat ngalod, palas ko. Anya jay ko nang isi. Agat atap ni Monica iti amana. Anya, pagkunaman. Imbaga amis mo kanyak ni Monica, Ma'am Chuna. Palpaliiwan na kanungarod ni Sir Leong. Diyos ko, jak man matamukin ni Monica. No anya ti simrag iti isip na. Taapay nga agatap mateng iti amana. Mas daawak nga raw. Amo kadakkel agatan tinapukaw kada kayo. Gapoy tinapasama, Mr. Wong. Padre Simon. Angam saan kumaday dyan timang pakapoy iti panagtalakyo iti Diyos. Saan ko itulog, Padre? Iso kalo data kita dito'y simpaan. Tapno akalalag. Agkararag kayo iti bigbigbigan mi a Diyos. Wen, Padre. Saan mo siguro dakas? Saan ka di? Saan, Mr. Wong? Saan na pulos? Napatag ti papanakyo na. Baliwan tantulangin tagsarita. Leon, Noon niya man day tangay pagam. Inton agsubli aklangan. Ang mga numaladaw iti papanak. Mala, mapanakon. Tagur-urayan ni Bogey jay lugan. Amo, ang mga nagduwa-duwa ni Mr. Wong, numapantay dayan na ita. Di kagdanag, Bogey. Siyak ti magam mo. Amo, Ipariknakin ni Wong ang maladingitan at kampay iti. Kapoy tinapasama kiti pastek ng ipatpatagtal na. Pagtaya ka kadag iti dakulap ko tayo, Mr. Wong. Sigurado ama po nas ti anyaman anabokel nga atat na. sa balit agparparik na kanya, amo. Relax ka katilaeng, Bogi. Saan na kanero kami ti kastadjar mo? Di mo ko na na nagbalin ka na nervyoso. Saan nga di kasta, amo? Iso na lang, tagasla saan na nasaya at tinapanunot yo. Ngay papantayo tayo ni Mr. Wong. Ang mga nonyagit iti mapasamo. Kumlap kayo, amo! Sinanab na ta, Bogi! Kumlap kayo lang, amo. Pasiwate kung tulugan tayo. Karti nga ang Bogi! Matungpal, amo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa di na ti papananda papa kan Mang Bogi. Mama, Diyak mo, iha. Basta ko namat ni Papa nga da na pataga papananda. ay, Apay, iha. Ada ka di masapol mo ka ni Papa? awan matkit di mama. Monica. Ibagam man kanyak tiag paiso. Agat atap ka kadi iti amam? Apay mama? Ada ka di rumbang apagatapak? Awan, iha. Matlagayam. Awan nga ro ti rumbang apagdanagan nyo mama. Iso asaan arumbang adamagan nyo kanyak no agat atapak wan no saan. Makita mo't siguro ti ebidensya, Hepe. Adeta,
Nagaduti kapuanan ti bala dito'y lugan nga naramat may kinibogi. No saan kami ang nakapanaw iti dayja lugar? Amangan no nisagmak kamin. Mapan kami adagos iti dayja lugar, Don Leon. Bareng no maabutan mi pay dagiti kunayo anang saneb kada kayo. Rumbang laeng, nas kanyag imbestigar kayo, hepe. Kamagan nyo diawanan bayan ng saneb kada kami. Juan, Don Leon. Agtignay kami itamat laeng. Men! Sir! Move! Yes, sir! Agtignay tayo itamat laeng. Move! No siyak laamay sa, Ma'am Chona, na ibagakon kada kayo. Sigo din anadlaw ko, nga adda ti panagatap ni Monica kin ni Sir Leon. Ising, Isuna laeng, tadyak amunoan niya ti pagat-atapan na. Di namot ngamin ibagbaga kanya. no siyak la maysa. Patsyak timbaga ni Monica saan nga agat-ata. Tawan mo ti rumbang apagatapan na. Ma'am Chona, Agtala ka ni Monica, ising. Iso amamati akan kwa na. Mabitlaan. Nilyon ti umawawag. Napataglakit di ti ibagana. Madama ti panagimbestigar da Hepe Salvador. Nagturong dadagos iti lugar ang nakapasamakan ti amin. Sigurado kang awan ti sugat mo, Leon. Awan, iswa di nakpakatanagan. Urayan na kita. Umayang itamat lang. Saan ang Chona? Kat pangasim, ta saan ka ngagpadpadlaw dita? Nagrunakin ni Monica. Leon. Impakamok laing kan ka tinapasamak. Ada si kaswan mi biit kinibugi. May naig iti da ito ang napasamak. Kalpasan na, agsubli kami di tamansyon. Alaan nyo amin dagiti basyo, Mendez. Matungpal, Chief. Di kagdanan. Sino nga ta tinagpanggap iti biyag da Don Leon? Un nga rod, Chief. No bilang gayam ta nagsardeng da dito'y itay pinaltupaltugan da ida. Nalabit anatay da kumaitan. P1 Mendez. Ay, sa bali manan da ito'y akaso anaskan asulbarin tayo, Chief. Ay. Ngam saan tayo ngagsarden? P1 Mendez. Naskan ang masulbar tayo dagiti kaso dito'y San Bartolome. Ma'am Chona, apay kadi-adi kay makaigna. Ising. Anya ti parikot, ma'am. Ay, awan, ising. Ay, sa anak amamatay, ma'am. Nadnadlaw nga adda pagdandanagan nyo. Kat panagkita saan basta-basta no anyaman da ita. Pangasim, ising. Bayan na kumalabtan. Kas itinakunakon. Awan anyaman na dayto. Saan ka kuman akayat ataktakad pa'y hepe? Tamok nga doon sa si Kaswem. Ngam no mapaling, ikagumaan nyo kung mga amuan no asino tawanan ba ina nagpanggap iti biyag mi. Aramidan mi ti amin, Don Leon. Di kayag danag. Agyamanag, tangay nakasublikan diti presinto. Pumakadakmat tan hepe. Kat pangasim ko ma. Kayat ko ti media blockage iti dayto na napasamak. Matungpat, Don Leon. Di kayo madanagan. Ay. Hepe, patuluyat nga roten. Nas ka na may limit ko iti anak ko dahito ang napasamak. Tapno saan kit ding agdandanag. Mayor Chona, saan nyo ka diya kaya? Tikadak ita dito'y balayo? Padre. Ada ka dida ka sa mapaspasamak, Mayor ha? Diya kaya't amangag ni Monica daytoy, Padre. Apay ngamin, Mayor ha? Adadakas na pasama. Anya? Anya dayta, Mayor arrogante. Ibagam kanya. Mama, anya ti ginagara dito ni Padre Simon? Imayla si Marungkar, iha.
Ngam apa yan nagdardara sa pimanaw? Ay, Jack, magbutam mo. Kuna namat nga da kano pa'y napatag nga aramidan na. Mama, Ah, anya ka di talaga ti mapaspasamak, mama. Apay akas ta ti jar mo. Monica, iha. Mama, adda ka di kayat mo nga ibaga kanya? Awan. Jack lang maawatan ti bagik. Madandanaгаdak. Ngam Jack mataam mo no anya ti makagapo. Nagkapu kagaya medyo mansyon dagiti rogante. Unarling. Ni Mayora tinakaamwak iti amin. Agpaiso tinamuhan, Simon. Kinapudno na. Adda dagiti basyo ti bala ana alami iti nasao a lugar. Anya. Ket ni Don Leon. Anya tinapasamak kan kwa na. Awan ti sugat na ngagpadpada kini Bogi. Apay, di mo kadi ida inuray iti mansyon? Saan, Arling? Iso nagdiretso akong dito eh. Tapno makasarita ka. Papa, kabarbaro matilugan nga inaramat yo kanimang Bogi asin mangpay. Ayan ti sigod alugan nyo. Ay na, iha. Iso talaga dahito ti makagapo. No apay arimwar kami kini Bogi. Tapno alain mi dito kabarbaro alugan tayo. Anya? Uwen iha. Daan nga minin da dialogan tayo. Ngam papa, modelo day chay. Daanan day chay, iha. Iso sino katakon? Apay, di mo kadi kayat day takabarbaro alugan tayo. Ini, kayat ko, papa. Apay kitin asaan? Kayat ko. Anya matamag, Maximo. Naamwa ka nagdiretsyo da Don Leon, ijay presinto, boss. Tiloko a Don Leon. Agpatulong matlagayam kadagiti polis. Boss, Kunak no isulintag dito San Bartolome. Nga magkamang matlagayam polis. masigurado ka na pabot nga da ijay, boss. Sana sinsinante na ramid ko. Talaga ginagara ka pinalto-paltukan. Ngem inanadak asan abumtak ti tangke ti gasolina ti lugan da. Kod, Maximo. Magusto ako na ikastay na lamid mo. Agyan anak, boss. Agpaliw kayo pa'y. Nga manad kayo lang, ha? Saan lumbang makita na kayo taon ni Leon? Malawag ka di. Matungpal, boss. Da kaminti makaamu iti dayta. Uray di mo ibaga kanyak. Amo kunti makagapo. No apay akalat asino katam di sigod alugan mo. Imbagak magtankan ka, Jonah. Diyak kayat amakadlaw ni Monica. Anya ti ko na ni Hepe Salvador. Dayjay met amanal. Napanda kundi investigar iti nakatambangan may kinipogi. Ngam pasig met abasyo ti pala tinaalata. Nukas tamarod. Saan daan amuan no asino dagiti nang tambang kada kayo? Saan? Ngam amoklatan. Nga adda ti pakay naigan ni Mr. Wong iti napasamak. Leon, Ngam saan? Nagsigsigurado ni Mr. Wong. Saan ko asantuan dayjay nga inchik iti kaadana dito teritoryo. Iti kanitong agbito. Talaga at tumangad iti barsa nga. Anyayay ko na Monica. Sa bali ti agparparik na kanyak iti kalat apan nagsukat ni papay tilugan na. Anya, Day tati agpaiso yaya ising. anya kumangay ti ammom anapasamak, Monica. Diyak may baga. Nga masigurado nga adda ti saan anasayaan. Iso akalat ang nagsukat ni papa itilugan na. Agyapan nagtasinong batam ti awag ko kan ka, Mr. Wong. Apay kumasaan, Leon. Lombang lasi kaswag nagitikaskan ka akayam ko. Saan ka, te? Wan mata. Apay nakahawak ka.
Mr. Wong, kaya't ko kumati makisinlarakan ka. Anya makakapo. Sikamat, Mr. Wong. Saan narumba nga sa lodsodam dito cellphone no apay? Kasayaatan magsarak ta. Tapno makapagsarita tayo ti personal. Saan ka di? Okay. Awan palikot, Leon. Kanino pagsalakan ta? Siya ko na mismo ti umay dita lugar mo. Tapno makapagsarita ta anaimbag. Business makakapo. No apay atak dito lokal mo, Leon. Mr. Wong, saan ka kati ama kontento? Nga gipatulod laeng iti droga dito'y lugar ko? Leon, amo matuan niya classic businessman. Sana kontento partnership ta. Nang luna, napadas ko naluko. Anya ti kayat mo asawen? Sumak mamanon taok na papatay dito'y lokalyo. Ada pa yan epektos na kumpiskal ditoy. Nga mawan man lang inalamid mo, tapno isakit mo business. Anya? Day ta makakapo, apa yung keteng ko umay ditoy. Nga maryan kasjay mat na pasamak. Anya ti kayat mo asawen, Mr. Wong? Leon, amok si kama pig. Tao ditoy Sampal Tolome. Amo kabala malamida na nyaman kayat mo dito'y lokal. Nga bapay nasken papeta ka maal alamid building ko. Anya? Dahil ka ditirason, no apay a pinatampang na kami, Mr. Wong? Aria, Aklo na, Mr. Wong. Sika, tinang patambang kada kami kinipogi. Saan ka di? apay, Don Leon. Akludem kadisi ka ng papetak may patpatak del building ko dito'y San Bartolome. Ne, Mr. Wong, awan di amok iti dayta. Nukas Tagalog. Awan mo't amok ibagbagampan nakatampang yo. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naglaw ko nga makapungpungtot ni Don Leon itay pimanaw da iti tao na, boss. Saan siya mabay saan, Leon? No nasilip yon, nasilsilip ba? Amom dahi tamak si mo. Talaga mat, boss. Saan inaklon, Leon, at amuna bimtak paste. Ngam takkel atap ko iso makakapo. Boss, ano nga min ti ginagana na kan kaya? Sak atapen na utak panakatampang na. Anya? Nga bawa polo sinaklong ko, Maximo. Kas na ipakakon. No nasilip, Leon. Nasilsilip akpay. Pangasi, mama. Palubusan na ko man. Kakuyog ko mat niyaya ising. Sa dino ko mga minayat ipapanan nyo, iha. Agpasyar kami laang ija simbaan, mama. No ni Padre Simon tigagaraang ijay. Apay ngamin, adi mo pa'y laimpapas tinakisarita kan kwa na idi imay ditoy. Mama, anya ka kadi. Saan nagaputa mapanag ija simbaan kat ni Padre Simon tigagaraakon? Monica, Ikarik, agsubli kami matlaadagos kaniyaya ising. Palubusan na ko man, mama. Panag ko nag-amo. Sana rumba nga kadinis ko ti Rio ni Wong. May papaniti na pasama. Bugi. Tano kanayo nakasubang yun ni Wong, may papaniti na pasamak kada tayo. Sigurado nga isidir na mo't akanayon ti may papaniti pan nakapabetak ti pastek. Ngay paparamid na.
Ngaman niya kumaga po nga isider na dayjay. Amo, da kayo na mismo tinangibaga. Na oray no kasano ti kinadalos ti panangisayang kat ko iti amin. Da kayo lat ti atapan ni Mr. Wong nga oter tinapasama. Awanen ti sabali. Oray panunutan nyo na imbaga mo. Sa bagay, adda pon tumpogi. So sige, saan ko niya ulitan ti panang sidir ko kini Mr. Wong itinapasamak karata. Nakagtangtan, Yaya Ising. Awan samot ni Padre Simon. Saan na bali, Yaya? Ang diritso talatan dito simbaan. Sige nga road, Monica. Si Kati matungpal. Ang mga namadamdamalaan, sumangpat tumatlaang ni Padre Simon. Kunak tupay ket. Amok nga da kayo kanimanang ising, Monica. Kunak awan kayo, Padre. Pinapudno na. Nagsasaruno tayo lang nga si mangpat nito simbaan, Monica. Ha? Adak lang kami ni Tadya Kampanaryo. Taki na saritak ti sakristan ko. Natanawagak ti dadateng nyo. Kastagayam, Padre. Apay, Monica. Anya ti maipaikukan ka. Padre, di mo ko matagitaksan da ito'y asalud-sudat kan ka. Anyang minday ta? Sige. Ibagam lang. Apay nga taasaan akayat ni Don Leon. Ama iwaragawag tinapasamak kadakwada iti driver bodyguard na. Chief. Diyan mo niya tipod no arason. Ngam ko na kanya. Di na kaya't ngagdanag ni Monica. Chief? Yalali ka ni Don Leon ti anak na ni Monica. Ngam, Chief. Ure anya ti aramiden na. Amok adumteng tumutlaang ti kanito. Ama amuan ni Monica, anatambangan gayam ti amana. Sana naroon ba nga pagparikotan tapay dayta? Mendez, parikot dan asa nga pamilya ti may papan iti dayta. Anya nga'y tinaamuam kini Padre Simon. Awan, Yaya? Ha? Sa balikit di tinadlaw ko, ah? Ha? Anya nga'y? Kasla da ilimlimad ni Padre Simon. Anya? Dahito ti agpayso, Yaya. Tila ang jakam mo. Katnoan niya ti ilimlimad na kanya. Apay pinalupo sa Marimorta. Kunanamot nga agsublida adagos, Leon. Alangan mo tadyak palubusan. Talaga saan ka ngagpampanunot yun, ah? Ambom na niya tinapasamak kada kami kinibugi saan ka di. Isungarod niya impakaamukin ka, tapno makapagandag ka. Kalpasan na pinalubos ang arimwar ni Monica. Napanunot ko ngamin nga ang mga noad ada nga agatap ni Monica no lapdak. Laglagi pam tinaybagakan ka. Adan atap ti anak ta. Di nalakayat nga ibaga noan niya. Diyos, tulungan na ko ma. Isurum noan niya ti rumbang nga aramida. Oh, Narding. Nakadagas kayo mo dito simbahan. Agron-ronda kami, Simon. Lumabas kami matlangan dito eh. Iswadim magas kami. Kasta ka di. Kumusta ti aglawlaw? Awan matida ka sa nadlaw ko, Narding. Sana ron bang agtalagkalatan, Simon? Amumot siguro ti kayat ko asawan. Wen, mawata. Nasayat no kasta. Alangaro den, tagronda kami pay. Nubilang lang tadarom so aparikot. Awagan nak adagon. Maturo ka niya. Adali man tirabi. Nga ba't ka pa'y lang dito salas? Jak pa ngamin agtuglap, Papa. Apay ayang amin iha. Adda ka di parikot? Awan makit di, Papa. Iso na lang tapampanunotag no apay amasansan itan alap dandak no adda, Papa na. Ha? Anya
ka di talaga ti mapaspasamak, papa. Monica, iha. Pangasim ko ma. Para kin kater aramidan mi kinimamam. Saan mi akayat may sagmag ka? Anya kumati pa ka isagmaka, papa? Iha. Amumet nga agduduman apagtang ti mapaspasamak ita dito San Bartolome. Kaya ta sa wanday ta, nagrairan ta iti managdagdagas. Jak kayat ama ikanda iti gondaway, tapno mapagaramidan ta ka iti dagas. Anya ti aramidan nyo dyan munisipyo, boss? Kasalitak mayo lalogante. Anya? Kaya ko maala panagtalaga sa walion. Ipakitak mayola, kampay ide, nasaya atak tao. Sikat ti makamo, boss. Hala, Maximo. Isa kalam lukan, mapantaayan mayola lokante. Anya ti kayat yung nga idasar ko para kada kayo, sir. Saan ka mabisin ising? Ha? Ngam, sir, di kay pa'y nagarmusar. Kuna ni Ma'am Chona itay, asaan kayo asingaen, tamat maturog kayo pa'y laeng. Mabalin ka di ising. Ibagakmat kan kakit no mabisinak. Sir, Ala, panawan nakpay laeng dito eh. Ada na pataga pampanunotan. Pasensya ka, Mr. Wong. Di magasak pa'y namin ni Presinto, sakbay nga imayak dito yung munisipyo. Awala niya man ha, mayola. Anya ginagalayo, plisinto. Atakate palikot. Awan tuwet, Mr. Wong. Kinumusta tlaan dagiti kaso nga igam da hepe. Ngaman yan, tawan pa'y lati paglawagan dagijay akaso. Ay, wan galon, mayola. Kasi tinapasama kipat pataktel ko pastek. Sayang dakkel kastos ko. Ha? Ipagalop ko swelteak ditoy. Nga malas hamat. Anya ti kayat mo asawan, Mr. Wong? Kasla maupay ako naknegosyo. Ha? Ngam pampanunote kastos ko. Iso panak-kunak. Lumpang lang ituloy ko ang negosyo. Saan pa upay gapo na pasama. Rimuarang da papakin mang bugi, yaya ising. Dagitilangan armado alalaki ti kadwata diti mansyon. Monica. Yaya, damagak man kan ka? Anya ti madmadlaw mo kadagiti dadakkel ko. Ha? Di ka kumaglibak, yaya. Panagkunam ka di kat adda ti ilimlimad kanyak da papakan, mama. Ha? Ay, kuha, Monica. Ay, ija ka mo ti ibagak. Pasensya ka lakuman, balasang ko. Anya tinaramid ni Mr. Wong dito eh. Kinasarita nak, may papan iti napabetak apasdak nga ipatpatakdar na. Apay ka no? Kasla ka no maupay iti pa nakapabetak daya pasdak. Ngamurumbag la ka no nga ituloy na latat ag negosyo ditoy. Talaga atoso na Mr. Wong. Talaga kayat nak akong pitinsyaan. Sigun iti impormasyon ang nakalap ni Pogi. Dito'y ti kanayon nga ayan ni Mr. Wong. Dahito iti pag-aayat na restaurant. Kasayatan no dito'y aglaing nga... Ison samot ang daytalugan ang nagsartang iti batok ti restaurant. Isong agpaisa. Adan ni Mr. Wong. Nasaya at mata na uray ko dito ay. Oraya ka makastrek dito yung restaurant. Nagdiretso dito ayan ti cashier ni Mr. Wong. Apay na ta? Isumit lang at ati akin kuko iti na ito yung restaurant.
Ngem, kasano ko mapasamak na ita. Kat amok no asino ti talaga nga ang tagi quality restaurant. Tinasayat, asit ka klaengen. Napatag ti bagag kiniwaw. Isua, Yun. Saan kayo mapalin nga umasidaglatan ka ni boss? asino ka? Sana nanaskin adamagan, Tonyo. Di naklaptan no di mo kaya ti maitasay ditoy. Maximo! Payablayan, Don Leon. Sige, maman kayo, Don Leon. At dan pamalubos ni boss. Diyagon nas daw itay linaptan nagti taom, Mr. Wong. Imposible mat ngamin nga umay ka dito San Bartolome nga may-maysa. Don Leon. Sana ka ma. Tapno isibakit din kalatkad ko. Amok kita. Anya makagapo. Apay sinalaknak ditoy. Mr. Wong, kaya ko tagkitaw iti dispensa. Oy. Iti anya gapo. Don Leon. Apay nakitaw ka dispensa. Sana rumbang nga pinagatapan ka, gapo iti pan nakatambang may kinipogi. Taura idiawan ka pa ditoy. At dan tagitag pangpanggap iti takas kanya. Talaga ba kami nawan amok na masama ka lang kayo? Mr. Wong, Eso saan lumbang pagatapan nak. Napunuak partner negosyo. Nasayata kayam Leon. Napagkata kapusol. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At dadagiti banag adamdamagan kanyak ni Monica. Ngumjak amunoan niya ti isungbat ko, ma'am. Ising, Day tati agpaysaw, ma'am Chuna. Kas kumaita. Binilin naklaang ama kitsinda. Saan asimuro. Ngam panagkunak ket palpaliiwan na dagiti armado ngagbambantay iji mansyong. anya? Ising, kartingam ti agawid. Tangay nalpaskan anak itsyenda, agawid kan. Madanagan namin iti panagmaymaysa ni Monica iji mansyon. Ma'am, Alahan, agtignay ka kuman. Agawid kan kunak mo. Anya ti may pahi ko, Mr. Wong. Kaya't ko la damagan. No anya lisulta imbestigasyon, Epi Salvatol. Lading itak, Mr. Wong. Malaksid iti naduktalan dagiti kakadwa akamang ti EOD nga improvised ti naaramat nga eksplosibo. Awanan ti sabali pa enamuhan mi. Ngam saan kami nga agsardeng nga agimbestigar, Mr. Wong. Oh, belesad nyos tayo tayong bakam kanyak, epe. Mr. Wong, nga magtalaga kada kayo pan nakabakilin, tek. Amo kada malamitan nyo. Amok makamagyo matlaang suspek. Aramidan niti amin, Mr. Wong. Day tati maikarikan ka. kumpleto ti ginatang ko amin dagiti imbilin mo at dagita. Yaya, Awan mo't sigurong tinalipata. awanan yaya, kat agyaman akan ka. Awan anyaman na. Awan gayam. Kayat mo, tailutuan ka. Sa anak pa'y amabisin yaya. Ha? Amom yaya. Adda nadlaw ko kadagiti armado nga adda dito mansyon. Ha? Anya dayta? Kasla adda ti sabali at jarda. Anya? Dayta tinadlaw ko. Iso adyak amo no anya at talaga ti araramidan ni papa.
Sa dino nga tati nangal-alaan na kadagiti armado nga agbambantay ita dito yung mansyon. Tangay na kayo na mismo tayo may diti simbahan. Panagkunat. Ket awan mo ti dakes. Lumapagsaritaan tayo ti may papan iti napasama ka na kayo, Don Leon. Anya tinapasamak, Padre? Pasensya kayo lang man, Don Leon. Saan ko kaya ti makibiyang? Ngam delikado ti kasjapan nakatambang yun. Aguray ka man, Padre Simon. Kasano na amuam ti may papan iti day taapanag. Di may ora ti nakaibaga kanya, Don Leon. Napalalo ti danag na. Di nakanumot may baga ka ni Monica. Anya. Anyan ni Jonah. Panagkunat, ket awan mo't siguro ti dagas na. Doon na ibagaman kanyak ni Mayora ti amin. Kaya't na lang ada pangyabkasan na itirik na na. Iso di kay kumagungad, Don Leon. Isulpeyo intelo aglawlaw na papatak, Pastor. Patalimaan ko man ang tachay. Ngam kayat ko ag sigulado. Sikat mo tungpal, boss. Takon kayat maulit na pasama ka, Maximo. Takkel kata nalugi kanya kapukas jay na pasama. Kayat ko masupot kata napukaw kanya. Sana bali, boss. Limag naglaklako iti epektos dagiti tao tayo. God. Kung tawayan dati panaglaylo dagiti tao ni Don Leon. Isurasulo tayo ita, tinegosyo, iti epektos. Pelikod, makustuak dahi ta, Maximo. Agpanag kaslama ag taychay leon, dito'y mismo balwalte na. Anya jay ko ng bugi. Nakalaylo amin dagiti tao tayo amo. Nga magrairal at ti droga dito San Bartolome. Anya. Kasano na pasamak day ta? Dakkel ti atap ko. Adagiti tao ni Wong dagi warwara si ti droga. Anya. Ket mamaka ka mo. Ang mga numapukaw ton dagiti parukyano tayo. Nagtalinag tayo latanan na ulimay. Saan ang mabalinday ta, bugi? Ala, awagam dagiti tao tayo itamat laeng. Ibagam ama itulo yan, ti panaglako da iti droga. Iti kadak iti may sa barangay. Adaman na paliw ko, Narding. Anya data, Simon? Nakita nga dadag iti agdudupang. Ano yan? Dahil tatagbaysa. Si Tarag kumayda. Ang amin dinadlaw da nga umasidag akon. Nagpapanaw da. Ano niya? Jak lakit din nagbidot iti napaliw ko, Narding. Simon, ibagam kanyak no sa dino data. Iti kasta, maaramid mimat no anya ti rumban. No siyak lamay sa. Awan mo ti sabali ang madlaw ko kini Monica. Leon, Panagkunak kat awan mo ti dakas nga aramitin tanagta. Kasla imposible mat nyagat atap tay tiyan. sapay lako matakas nga agpayso, Leon. Di ka matanagan, Jonah. Siyak ti makamo kini Monica. Kas itinakunak. Awan ti maamuan ni Monica. Basta awan ti bagam kenkwana. Agtali na dapalimad ti amin kini Monica. Anya ka diti aramiden ta dito, Chief. Basta agpaliiw ka na imbag, atong. Iwaras mo ti panakitam. Agbalin ka na ridam. Chief. Kaya't ko ti makasigurado. Apay ka di, Chief. Adanawat ko nga impormasyon. Agraira ka no ti dupang iti daytoy a lugar. Anya? Mapagtalkan ti source ko. Iso nga umay ta agpaliiw ditoy. Sikulado ka ka din iti dayta, Maximo.
Boss! Piniling ko na yung bang nagkikitao tayo nga tayo taglawlaw. Kod, kaya ko kastal alamidan yo. Taligatan, amangano mamaysaan na tayo manan. Dakon kaya't maulit na pasamak, ah? At talak kayo, boss! Alakalutan, alamidan bilin ko. Pai. Ah, tuso tayo yon. Isolombang agbalinak na tuso em iso. Kaya't maulit pa na pasama. Iso sakbayak amin plano tayo yon. Amo mo, sana ka komportable kadagiti armadong adda dito'y mansyon. Monica, Kas lang amin sa andang agaramid itinasayaan. ha? Pagkunaamat, Saan ang mapagtalkan tilangada? anya? Mama, jack-in kan kano day tayo didamo. Ngambayat abo may bayag da nga adda dito yung mansyon nga agbambantay. Madlaw ko asaan arumbang abasta agtalag tayo latan kadakwada. Panag ko nakat nakadlaw dagiti bagbagam adupang iti dayja lugar. Simon, Narding, napan kami nagpaliiw ijay kini Mendez. Ngam awan tinagimulan mi. Ngam di ka danag. Saan ko ayalang-alang tinadlaw mo iti dayja adiso? Mangbili nak iti taok tapno at paliiw ijay. nasayat no kasta Narding. Kahit sapay na ko ma. Tadi mo panunutan nga agar arami daklang iti sao. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Simon. Alang den, agpakada ako. Nas kan nga idaulwak dagiti taok iti panagpaliiw mi. Panagkunak kahit naman matibda ka sa mapasanak. Awan ti maglaw ko nga uray may sala ko nga posible at tao ni Don Leon. Nagbasak-basak ikasigag ti sanikuan ni Mr. Wong. Ang kasbilin ni Mr. Wong, naskil nagbalin kami analibdak. Sana rumbangag talag kami latan. Tuso ni Don Leon. Iso sigurado at tuso matlang dagiti tao na. Ang likawak. Naskil na sigurado ti amin natignay ko. Ang mga namamahisan nagpaiso dagiti tao ni Don Leon. Baluarte ni Don Leon da ito yung lugar. Saan rin mo no asino dagiti talker na tao. Iso Mapitlag, Brad. Cheske. Ni Hepe Salvador. Pasensya kan, Brad. Nga madalang kami nadlaw ko. Anya na ito, sir. Mabalin ka ka di ari kisay. Nadlaw ko ngamin nga adda nakasalikat kan ka. Paltok na ito, sir. Ang di kang tanag. Lisensyado na ito, legal ti armas ko. Kasta ka di. Tangay naklon mo nga dahin salikat mo. Awisan ka kumay di presinto. Okay, sir. Awanti parikot. Sumurot at asitatalugan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kinapudno na, Ma'am Chona. Saan ko man mo't ang magustuhan dagiti armado nga da dito'y mansyon. Nga maawatak no apay nga da dito. Ising, Amok ngagpagad tayo, gapo iti pamutbuteng amaaw-awat tayo. Aklunag ang nakatulong ti kadda dagiti armado. Ngampudno ti paliiw ni Monica. Kasla nakaamak ngamin tilangada. ngam, nadlaw mo ka di asimardan ti maaw-awat tayo apamutbutan. Manipod addan dagiti armado. Ma'am Chona, Nadlaw mo ka di dayta, ising. agpay sumot kit di dayta, Ma'am Chona. Ibagbagak ti paliiw ko. Ita,
nakita yung dagiti dokumento. Amang panagnek aligal ti panagimat ko itigam. Awan mat siguro ti makunayo, sir. Awanan, Brad. Kat, pasensya ka no nataktak ka. Awan na yaman na, sir. Inarami jo lang ti rumbang. Saludo akit dikin ka. Ha? Ara-aramidam ti pagrabangam. Ipatpatongpal mo ti lintag. Ket dahi tate rumbang. Wah. Kasano nga no dan, sir? Mabalin ko ka din ti agpakada. Sige, Brad. Kat ulitak. Pasensya ka no nataktak ka. Naigatitan ti panagbantay dagiti tao ni Wong, amo. Bambantayan dati may patpatak darapas de. Anya? Dahil tati impormasyon na naawat ko. Talaga kayat ni Wong tagsigurado. Sabagay, dakil lakit ni agatan tinapukaw kenkwana. Gapo iti pan nakapabutak day jaya pastek. Amo, Sige. Sardengan tayo ni Wong. Narigatan. Amangan no kenlaat nga ramatan na ti koneksyon na kat masalit tayo. Kas nakon ken kabugi. Na-impluensya ni Wong. Ado ti koneksyon na. Sana basta-basta negosyante ni Wong. Iso ti may sa kadagiti ka-impluensyaan a drug lord. Iso arumbang nga adalag anay ti may papan ken kuana. Yaya, anya ti imbagam ka ni mama? Imbagak ati agpaiso balasang ko. Talagamit ngamin anarigat a pagtalkan dagiti armado nga dadito'y mansyon. Ngagbanbantay kada tayo. Apay anagsin na ay ka itinaunang. Awan, Yaya. Sigurado ka. Wan, di naklata ko man ikaskaso. Kasta kayam napasamak Maximo. Awan, boss. Katanya imbakana, apa manadoktalan na legal ikamo. Pinalubusan nagmet nga pumanaw iti presinto, boss. Nasaya atpat. Unak lakit din no intilogit na kasalpatol. Saan mo? Kano bilang tanapasamak day ta? Amukter aramidet. Kod. Laklaki pa Maximo. Saan kayo sinanay tapno makil ka kayo laang? Iso saan lumpang agpakil ka kayo? Nang luna kadagiti tao, Leon. Anya tararamidan dito'y Padre Simon. Hindi ko mamayora ti gagarak, Don Leon. Padre, saan mo kumatagidaksen? Ngam panagkunak, nabanog ta sawak. Aday ti silit me, agin ina na. Jak kumakayat amasinga no mabalin. Ulitag Padre Simon, dispensa. Awanan niya man na, Don Leon. Mawatan kayo. Tinasayat, paitulog kan kinibugi. Uray sanan, Don Leon. Di kagdanag. Takabalak mo ti agsubli di simbahan. Sige, sika nga rod ti magammo. Adda ka di masapol yun, Mr. Wong? Umaya ka kita o despensa. Ipisal paktol. May papanitian niya. Naidanon kanyak si Talmo Taok ni Maximo. Pasensyano na luktalan nyo ada ikam na. Wala proteksyon na daychay. Amo yumat siguro na pasamak pastek patpatak telko. Maawatak, Mr. Wong. Akyamanak no kasta, ipesal patol. Pasensya kayo matan. Tay naramid ko lang ti pagrebengan. Leon, pinakaamuan na kumalatan. Jak kayat amasinga ka. Amok nga do ti pampanunutam tiyona. Ti pagparparikotam. Leon, Kan masigurado ka saan tumatlay nga napatag ti kagara ni Padre Simon. Ang mga no kompormento manen ti damdamagan day jay.
Iso asaan ka na pinariing pay. Inton maminsan. Kasayaatan matlaang no pakaamuan nak, Leon. Laglagi pam asya ti Mayora. Amang ano dakit di mo't masapul na. Malalalala. Inton sumarunong nga rod. Basta lipate mon, tinapasama kita eh. Uray namnamay kon nyawan pay lang tinadugtalan nyo, hepe. Ngamin mayak lata. Agdamag may papanit investigasyon nyo. Sigun iti resulta ti ballistic report. Nabilag nga igam tinaramat iti pan nakatambang yo, Don Leon. Kat no kasta a high-powered firearms tinaaramat. Posible nga adda ti sindikato amang gurgura kada kayo. Anya? Sindikato? Kasano kong mga da sindikato dito sa San Bartolome? Kinapudno na, Don Leon. Nabayagan nga atapan mi nga da sindikato nga operate dito. Anya? Dahil tati agpaiso. Iso na lang ta saan kami paila nakaalay tinatibkar nga ebidensya. Tano daduma. No at dati operasyon mi. Kala at latan ang mabulilyaso mo. Nagkita ket nalintag a pulis da jay a Hepe Salvador, boss. Alea. Day tati paliyo ka, boss. Ang mga no day jay tati agbalin anadagsa na parikot tayo. Maximo. Kano pa agbalin ka, Nelbioso? At ado pa nalintag polis si Jasotat. Kamawa nagbalin palikot tayo. Itaki din nagpalikot ka. No kano ada tayo lang may saplo pinsa? Boss, Sa ato agbalin palikot tayo jaya polis. Kano madlaw ko agbalin palikot. Palikit alkol. Naimpakik amin noon dagiti makan nga ited mo kadagiti marigriga at Monica. Agyaman na, Yaya. May salaang ti parikot ta itan. Anya dayta? Amangan no saan nga umanugot ni Sir Leon aron muarta. No saan nga umanugot ni Papa? Simple lang ang taramidan ta. Anyang ay, Aglibas ta. anya, ay sus, sigurado akaungit na tan ni Sir no aramiden tadayta. Siya kung ti makamo nga agrason na bilang laang Yaya. Basta tinapatag. Kat dumanon dagito'y atulong kadagiti marigrigan. Anya ti reaksyon ni Don Leon? Apaman ang nasa obtikastakan ko na, Nardin. Kasla sana mamati nga da sindikato dito'y San Bartolome. Anya? Dahil tati agpaiso. Naklaat. Di mo't na ilanan iti report? A sindikato tinang patay iti padi asino kata? Kasta mati amok, patre. Awanak pa ngamin dito'y. Idi napasamak ti kasjay. No talaga nga da sindikato nga agop operate dito eh. Sapay la ko ma. Tama para magkayo, Narding. Iti kasta. Maikan mo't iti ustisya tinapasamak iti day di apadi. Napintas akong daw, Yaya. Pimanaw da Papa kan mangbugi. Rumwarta nga rodan. Uwan, Yaya. Ikargatan itilogan dagiti ited ta atulong. Sige nga rod, Monica. Amok nga agurura iti tulong dagiti marigrigan. Ngamin, nabayag adyak na kaited katakwada. Gapo iti panagsakit ko. Adya da ito na kwalta, Maximo. Naglakwan iti droga dayta, boss. Talaka kaya napiksa ni Kusod Loga dito'y San Bartolome. Boss, Talaka tusol yon. Kaya't nasuluan glasa dito'y. masigurado ka mo. Amo dalakit din akong kompetensya nyo ita. Awan pipiyang ko. Agpada kami laeng ilikal ni Kusuna. Tiyam kag, boss.
Ang mga nutraidorin na tayo ni Don Leon. Maximo, saan ka ag panunot kasta? Lumbang ag talag ka kabaalam. Apay, kaputeng mo dayjay Leon? Saan, boss? Matlakayam. Awan nga lod lumbang pagtanagam. Mabit lang, boss. Amuak no asino tiginta. Leon, masan-san sa maten umay ka ditoy. Saan magsiguro adakas? Saan ka di, Mr. Wong? Anya ngamin kakalam. Mr. Wong, talaga ka di adi nag-ipangag. Anya kayat mo sawan. Agraira manen ti droga dito sa San Bartolome. Nabilin ko dagiti tao. Iso nga amok at dagiti taom tagiwarwara si ti droga. Apay ngagkatawa ka? Kinunak maten kan Leon. May sahak businessman. Negosok droga. Iso saan lumbeng laptanak. Mr. Wong, Iso pala akan ka, Leon. Get out of my way. Di mo dada ulan, negosyo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.